Yes, nabasuje kandi nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Kaze mu makuru rero avugwa muri aya masaha hano ku Ibendera TV. Turi kuwa mbere ni tariki 14 Mata muri uyu mwaka w'2025. Turababwira ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kugaba ibitero mu duce tandukanye dutuwemo n'abanyamurenge, bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira yuko hamaze kumenyekana uko wakoze video bakoherereza ubutumwa Kisekedi. Turaza kurebera hamwe ibyamubayeho, hanyuma kandi turaza kubabwira ko ingabo za SADC mu 23 yasabye kuva i Goma zizanyura mu Rwanda azitaha. Ibintu byamaze kumenyekana byagiye ahagaragara, hanyuma kandi turababwira ko ingabo za SADC zimenye inda mu bitero by'Igoma. Turaza kubabwira icyo babivugaho, dore ko abarwanyi b'umutwe wa M23 basohoye itangazo ribashinja kugira uruhare mu bitero byabaye mu mujyi wa Goma, bisa no kwimena inda. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma Kivu y'Amajyaruguru, Kibati na Kashebere, turaza kubabwira uko byifashe, dore ko bivugwa yuko habaye imirwano hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 na Wazalendo n'ihuriro y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira uko kugeza ubu ikavumo muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byifashe. Hanyuma turaza gusoreza mu mujyi wa Uvira, tubabwira ko urugamba rwakomeye isaha n'isaha, wakumva uyu mujyi wabaye tombe cyangwa wafashwe wose. Ngibyo rero ibi ivugwa tugiye kugarukaho muri aya makuru y'aka kanya. Nizere ko ubwo muhari, niba wamaze kugera hano nyaruka uterekeho like yawe, hanyuma kandi niba utari waterekaho subscribe yawe inyemerera uyiterekeho, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, karagufasha mu gihe ugakozeho kugira ngo ubutaha ubona inkuru tubagezaho. Ikindi kandi ndashimira mwe mwabyumvishe kandi mukabikora mubikunze, mwe mwamaze gukora subscribe ku Ibendera TV. Ndabashuje rero kandi bahaye ikaze mwese abaturuka mu bice bitandukanye, mujyi wa Kigali, mu ntara y'Iburasirazuba, by'umwihariko mu karere ka Kayonza na Rwamagana, Uburengerazuba, Amajyaruguru no mu Majyepfo. Mwese mbahaye ikaze kandi nibuka na mu bihugu bitandukanye, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Bugande, mu Burundi, muri Kenya, muri Afurika y'Epfo, muri Kameruni n'ahandi, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bwongereza ndetse no mu Bushinwa. Mukanya ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru ni munyemerere tuahere muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa Nord Kivu. Abarwanyi b'umutwe wa M23 biravugwa ko bongeye gukozanyaho na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC ahitwa Kashebere no muri Kibati muri Kivu y'Amajyaruguru. Abagize societe civile mu karere ka Warikare batangaje ko kuri uyu wa mbere tariki 14 Mata ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo ngo bongeye gukozanyaho n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu midugudu ya Kashebere na Kibati iri mu murenge wa Ruberiki mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bakaba ngo bakomeje kugenda bagira impungenge mu gihe imirwano yaramuka ikaze,
dore yuko aha hatari haherutse kubera imirwano. Ikindi kandi nuko ngo magingo aya ngaya operasiyo zikomeje kugenda zikorwa, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko mu gihe baramuka bagabweho ibitero bikomeye cyane nabo biteguye kubisubiza, ariko kandi bakavuga yuko icyo baharanira ari ukurinda abaturage. Bikavuga rero ko mu gihe baramuka bagabweho ibitero, urugamba rwakomera isasu rikaba isasu. Nkuko aya makuru rero abitangaza ngo kuri uyu wa mbere ahangaha byagaragaye yuko yaba ingabo cyangwa se igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo ngo bagerageje gushotora abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko nabo ngo baza kubasubiza. Biza kurangira rero ngo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bacecetse cyangwa se birukanse. Hanyuma imirwano isa naho yahagaze magingo aya ngaya tuvugana, ngo nta amasasu arimo kumvikana ahangaha, aho bivugwa yuko ngo ibi byabaye mu gitondo, ndetse ngo hari na drone yoherejwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo ikaba itigeze igira icyo ibatwara kubera ko ngo yahagurutse radari yayo bayibona. Hanyuma rero igiye kubageraho abahita abayirangiza. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa aha muri Kivu y'Amajyaruguru magingo aya ngaya tuvugana. Twihuse reka mbabwire ko Nyiragongo naho ibijyanye n'umukwabo byakomeje. Abarwanyi b'umutwe wa M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, n'ubundi gahunda zo guhiga aba FDLR baherereye aha Nyiragongo n'ubundi bikorwa byakomeje, ndetse magingo yatuvugana mu kanya hagana mu masaha ya saa 10 zishyira saa 11 abandi ba FDLR na Wazalendo ngo bagera kuri 11 tayari bafashwe matekwa bavanywe ahangaha Nyiragongo. Icyakora magingo yatuvugana muri aya masaha Nyiragongo ubu ngo nta sasu ririmo kuvuga nkuko byiriwe ndetse nkuko byaramutse, kubera ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babarashe nta kubababarira. Reka twihute abadukurikiye, ndabizi muvuga yuko umwanya rwose tuba tugomba kubihutira tubagezaho aya makuru. Reka rero twerekeze Kavumu muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru, aha naho mbabwire uko amagingo ya ibintu byifashe. Icyo nakubwira nuko magingo ya muri Kavumu nyuma yuko ku munsi w'ejo hagabwe ibitero n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo, ariko bikaza kurangira abifashe ubusa kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 babarashe bakabahindura intumbi. Ndakubwira ko magingo aya ngaya noneho aha Kavumu hagarutse ituze nyuma yuko ku munsi w'ejo ibintu byari byabaye ibindi. Abaturage bongeye gusubira mu bikorwa byabo by'akazi kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Kavumu mu karere ka Kabare muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'iminsi yari ishize hari imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko mu rwego rwo kwirinda ibyago bishobora kongera kuba n'ubundi magingo aya ngo amashuri ntarafungura, ndetse ngo ibi bikaba bikomeje kuba byahangayikisha abaturage bafite abana babo bari mu mashuri. Gusa umubare w'abaguye muri iyi mirwano ntago n'ubundi magingo ya imibare yari yahuzwa, kuko bamwe baravuga ko ari 24, abandi bakavuga 300, ariko ndagira ngo nkubwire yuko makuru tuvana hariya muri Kavumu ugereranyije n'imirambo ngo yari yuzuye ahantu hatandukanye. Ku mugoroba watambutse ngo imirambo yari myinshi cyane ku buryo n'abavuga yuko ngo abapfuye cyangwa se abaguye muri iyi mirwano barirwa muri 300 ngo bashobora kuba ari bakeya cyane. Ikindi kandi nuko mu bitaro bitandukanye muri Kavumu ngo huzuye inkomere z'abarasiwe muri uru rugamba cyangwa se muri ibi bitero, abenshi ngo bakaba
arabo ku ruhande rwa Wazalendo, dore yuko ngo ari nabo bari bagabye ibi bitero bavuga yuko ngo bashaka kubohoza ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye ahangaha. Reka babwire yuko rero amagingo yangaya abarwanya umutwe wa 23 bamaze kugenda ibintu babishyira ku murongo. Ikindi kandi nuko ngo bakomeje kugenda bakora isuku n'isukura kugira ngo atagira abashobora kuba bakwibeshya abongera kugaruka gutera ibi itero ahangaha muri Kavumu. Reka twihute rero mbabwire ku bijyanye n'uwagabye ibitero muri Wazalendo, yarangiza kandi agatanga ubutumwa ngo ko ari we wabaye guverineri wa Kivu, ngo agatangaza ko ari we wabaye guverineri wa Kivu y'Epfo. Ni inkuru ku ruhande rumwe wumva ukumva iranashekeje, ariko kandi ku rundi ruhande ukumva birababaje. Nyuma y'iminota mikeya cyane ku munsi w'ejo, Wazalendo ashyize hanze ubutumwa bw'amashusho bugaragaza ko abarwanyi ba Wazalendo bafashe Kavumu kandi ko ngo ari we wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo. Akoherereza ubutumwa ahantu hose ndetse agenda avuga yuko ngo Kisekedi uyu nguyu ngo agenda avuga yuko azava ku buyobozi bw'Ikivu y'Amajyepfo, ariko Kisekedi ngo yohereje cyangwa yashyizeho undi guverineri. Uyu nguyu rero ibyamubayeho ntago byoroshye n'aka na gato, ibyamubayeho birakomeye cyane kubera yuko ngo agitangaza cyangwa gishyira hanze ubu butumwa ngo yahise araswa byihuse cyane. Amakuru akavuga yuko ngo ashobora kuba yarashwe na bagenzi be bo muri Wazalendo, cyangwa se ngo akaba yarashwe nabo mu gisirikare cya FARDC. Uyu nguyu ngo impamvu yarashwe ngo nuko ibi yakoze binyuranyije n'amabwiriza bari bahawe. Ibi kandi ngo bifatwa nkaho ari igikorwa cyo gukora kudeta. Ibi rero bikaba rwose byabaye nk'ibintu bikomeye cyane, akaba yahise abizira. Aya makuru akaba yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 14 Mata muri uyu mwaka w'2025. Akaba ariho uyu umwe mu barwanyi ba Wazalendo akaba n'umuyobozi muri uwo mutwe ngo yakoze video akavuga yuko ayigeneye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo video uyu mu Wazalendo ngo yavugaga ko ari we wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ngo kugeza igihe Perezida Tshisekedi azagena undi wo kuza kuyobora iyi ntara, uwo kandi akazaza asimburana n'uyu mu Wazalendo. Uyu mu Wazalendo yakomeje avuga ko abarwanyi be ba Wazalendo ngo bafashe Kavumu iherereye ku kibuga cy'indege cya Bukavu, iherereyemo ikibuga cy'indege cya Bukavu, ndetse ko ngo agiye kubohoza n'umujyi wa Bukavu akabirukanamo abarwanyi ba AFCM 23. Nyuma y'iminota mikeya cyane uyu mu Wazalendo akoze iyi video, amakuru avuga ko ngo yahise araswa. Bamwe bakavuga yuko ngo yarashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko hari abandi bavuga yuko ngo uyu yaba yarashwe na bagenzi be kubera yuko ngo ibyo yari amaze gukora babifashe nkaho ari ubugambanyi. Babifashe nkaho ngo ari ubugambanyi kubera yuko bavuze bati wowe woherezwa mu butumwa na perezida w'igihugu, none urazana ibyo kuvuga ngo uwafashe ubuyobozi uwabuhawe nande. Ibi rero ngo byabaje na bamwe mu Wazalendo bari bari kumwe n'uyu wihaye izi nshingano, bikaza kurangira ahaguye. Ngibyo rero ngibyo rero bingira ngo ni agashya cyangwa se
udutendo twabaye muri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo aha Kavumu. Gusa amakuru ntago yigeze atangaza amazina y'uyu muwazarendo, gusa kivugwa cyamaze kujya hagaragara nuko ibye byahise birangirira ahangaha. Hanyuma rero ni munyemerere mu kanya gatoya ndaza twerekeza na za Uvira, ariko ni munyemerere twongere twerekeze ku mirongo y'urugamba. Munyemerere tubanze twerekeze ku mirongo y'urugamba ingabo ziri mu ihuriro ry'igisirikare cyangwa se zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi zongeye kugaba ibitero mu duce dutandukanye dutuwe na abanyamurenge. Ibi ndaje mu kanya tubyinjiremo, ariko reka nongere ntambutse ubu butumwa. Bantu mudukurikira kandi mudukunda Kwibendera TV, ndabashimira mwe mwamaze gukora subscribe Kwibendera TV. Hanyuma kandi nanashimira namwe mukigera hano muhita muterekaho like yanyu, ndabashimira cyane. Ariko kandi ndanahamagarira wowe utari wakora subscribe Kwibendera TV, nyemerera rwose uterekeho subscribe yawe, kuko ndabona rwose mutarimo kunyeganyega ngo mwigaragaze. Nyemerera rero uterekeho subscribe yawe, kandi mu gihe uyiterekaho ukeno gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Nyuma kandi nawe utibuka cyangwa se utibutse guterekaho like yawe niba wamaze kugera hano Kwibendera TV. Nyemerera untize akanya gatoya dusangire aya makuru, nyuma kandi unyemerere ubikunze uterekeho like yawe. Twihuse rero ku mirongo y'urugamba. Amakuru aturuka mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kugaba ibitero ahatuwe n'abanyamurenge muri Minembwe. Aha ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga ko uduce two muri komine ya Minembwe twagabwemo ibitero haraka Bicumbi. Akango kakaba gaherereye mu misozi iri cyangwa se yegereye cyangwa se ikikije ahitwa Karingi na Kakaba. Hakaba kandi n'ibindi bitero ngo byagabwe mu burasirazuba bwa Minembwe, nkaho ibitero bindi byagabwe mu gace kitwa Karongi cyangwa se Karongi kari mu ntera ngufi uvuye muri santere ya Minembwe. Ni bitero ngo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabye ahagana amasaha y'igitondo kuri uyu wa mbere tariki 14 Mata muri uyu mwaka w'2025. Ibi bice byagabwemo ibi bitero hari kandi icya Gicumbi ngo kizwi ko abanyamurenge bagisuhuriramo cyangwa se bacyororeramo inka zabo nyinshi, ndetse ngo na n'ubu kikaba cyagabwemo ibyo bitero mu gihe n'ubundi cyari kirimo ibiraro by'inka z'abanyamurenge. Gusa ngo ntazanyazwe noneho uyu munsi aba ba FARDC na Wazarendo ngo nta nka noneho bigeze banyaga. Bishoboka ko ngo babuze uko bazitwara kubera ko ngo abarwana ku ruhande rwa M23 ngo bahise batabara. Bikaba rero ari byo byaburijemo ko abawazarendo barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FARDC na FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ngo babuze uko bongera gutwara izi nka za abaturage. Naho ahandi hagabwe ibitero hitwa Karongi ho ngo hasanzwe hatuye abaturage b'abanyamurenge babarirwa muri mirongo. Rero akaba ngo ariho hagabwe ibitero kuri uyu wa mbere. Amakuru rero yamenyekanye nuko ngo iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo
yagabye ibitero muri utu duce ngo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko twirwaneho ifatanyije n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bihutiye gutabara abaturage batuye muri ibi bice ubundi ngo batanga isomo kuri Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ngo byanatumye iki gitero cyari cyagabwe ahari ibiraro by'inka mu bicumbi igisubizwa inyuma nta nka n'imwe banyaze. Ikindi kandi ahangaha ngo aba barwanyi cyase aba bateye ibi bitero ngo bahawe isomo rikomeye cyane n'uburibwe bubabaje kubera yuko barwanya umutwe wa M23 babatwitse babamanuriraho za burende babohererezaho ikintu kimeze nk'imvura y'amasasu ubundi ahangaha ngo utapfuye yakijijwe n'amaguru ndetse ngo n'imbunda abazitaye ari benshi bivugwa ko abarwanyi batwirwaneho na M23 ngo bashobora kuba bakuye imbunda nyinshi cyane aha muri ibi bice byabereyemo imirwano nubwo magingo yangaya imibare itari yamenyekana yaba imibare y'izi ntwaro abashije gufatwa yaba imibare y'abakomerekeye muri uru rugamba rwabereye ahangaha Minembwe yaba imibare y'abarashwe yose ntago yigeze ishyirwa ahagaragara muri aya amasaha. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa bituruka ku mirwano yabereye aha muri ibi bice akaba ngo ari imirwano itamaze igihe kinini cyane kubera yuko ngo abarwanyi batwirwanaho na M23 bahise batabara hanyuma ibi bitero bisubizwa inyuma. Reka twihuse twerekeze kuri Sadek yabaye nk'iyimena inda abantu mwe mudukurikiye. Sadek yageze icyo itangaza ku bitero byabaye mu mujyi wa Goma ku itariki ya 11 zishyira iya 12 Mata muri uyu mwaka w'2025 nyuma yuko abarwanya umutwe wa M23 bavuze yuko ibi bitero byabereye aha mu mujyi wa Goma abarwanyi cyangwa se abasirikari ba Sadek babigizemo uruhare ndetse bagahambirizwa riva. Nyuma rero Sadek bagize icyo bavuga kuri ibi bitero cyase kuri ibi ngibi barimo gushinjwa. Sadek mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere tariki 14 Mata muri uyu mwaka w'2025 rigashyirwa ahagaragara n'ubunyamabanga bukuru bwa Sadek bavuze ko ingabo zabo zitigeze zifatanya n'abarimo FARDC, FDLR na Wazalendo mu gutera ibitero mu mujyi wa Goma. Aha bagize bati Sadek iratera yivuye inyuma. Sadek irahakana yivuye inyuma ibijyanye no kuba inyuma y'ibi bitero. DRC ntiyigeze igira uruhare mu bikorwa bihuriwemo nk'uko bivugwa. Ibyatangajwe ntibyuzuye kandi birayobya. Sadek kandi yavuze ko kuri ubu irajwe ishinga no gucyura mu byiciro ingabo zayo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango iheruka kubera iharare muri Zimbabwe. Uyu muryango wa Sadek kandi wavuze ko ugifite umuhate wo gushyira mu bikorwa ibyo abakuru b'ingabo zawo bemeranijwe na M23 ubwo impande zombi zahuriraga i Goma mu nama kuwa 28 Werurwe muri mwaka w'2025 aho bari bemeranyijwe ko hagomba gufatanywa bagasana ikibuga cy'indege cya Goma hanyuma ingabo za Sadek zikazagikoresha barimo gutaha. Magingo yangaya rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba baramaze guhambiriza iki gisirikare cya Sadek bisa naho kimenye inda kigatema ishami ikicariye. Iyo batavugwaho kugira uruhare muri ibi bitero
ubundi ibintu byari bimeze neza rwose kubera yuko bari bemeranyijwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ko bazabanza bagasana ikibuga cy'indege cya Goma, ubundi akazaba ari nabo ba mbere bagikoresha barimo gutaha mu bihugu byabo. Nyuma y'uko rero ibingibi bibaye, abarwanyi b'umutwe wa M23 bahise basohora itangazo yihutirwa risaba iki gisirikare kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byihuse. Makuru rero ajya hagaragara aravuga yuko izi ngabo za SADC M23 yasabye kuva i Goma zizanyura mu Rwanda zitaha mu bihugu byabo. Ingingo yuko izi ngabo zigomba guca mu Rwanda zitaha yaganiriwe kuri uyu wa gatanu ushize w'icyumweru gishize mu nama yahurije abagaba bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi bifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. SADC ifite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo ziri mu butumwa bwiswe SAMIDRC kuva mu Kuboza mu mwaka 2023. Kuva icyo gihe rero kugeza muri Mutarama uyu mwaka, izo ngabo zafatanyaga n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara zirwanamo n'inyeshyamba cyangwa se n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Icyakora kuva M23 yigarurira umujyi wa Goma, izi ngabo zabuze uko ziwusohokamo kuko zamaze kugoterwamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. M23 mu itangazo yasohoye kuri iki cyumweru tariki 13 Mata muri uyu mwaka yasabye izi ngabo za SADC gucyura ingabo zabo byako kanya cyangwa se byihuse nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa zagabye mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 11 Mata rishyira ijoro ryo kuwa 12 Mata muri uyu mwaka, nubwo yo ibihakana. Ni mu gihe uyu mutwe nuriya muryango wa SADC baherukaga kwemeranya ko ingabo za SAMIDRC zigomba kuva i Goma zikoresheje indege, ariko habanje gusanwa ikibuga cy'indege cyo muri uyu mujyi wa Goma. Magingo yanga rero itangazo rikaba rivuga ko izi ngabo zigomba gutaha ziciye ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ko umuryango wa SADC ugomba kugirana ibiganiro narwo, no kuvuga u Rwanda, kugira ngo ruzorohereze izi ngabo gutaha mu bihugu byabo. Abakurikiranira hafi rero ibijyanye na politike na diplomasi bakaba bavuga yuko ibyo izi ngabo za SADC zakoze birimo bisa no kwimena inda cyangwa gutema ishami ry'igiti wicariye, kubera yuko ngo iyo badashinjwa kuba cyangwa se kugira uruhare muri iyi imirwano yabaye mu mujyi wa Goma ngo ntago bajyaga guhambirizwa by'igitaraganya. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa kuri izi ingabo za SADC. Hanyuma ni munyemerere turimo tugenda dusatira umusozo w'aya makuru, ariko ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ibintu bikomeje gufata indi ntera ikomeye cyane, ndetse bikavugwa yuko bishoboka ko isaha n'isaha uyu mujyi wa Uvira wageze maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ku manywa naberetse ibifaru byamanuwe byihutirwa ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira, akaba ari ibifaru byamanutse by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ikindi nababwira muri uyu mujyi nuko kugeza ubu imirwano ikomeje gukozanyaho aha muri uyu mujyi wa Uvira hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23, FARDC, FDLR, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi, ndetse biravugwa ko aha muri iyi mirwano ngo haba harimo n'abasirikare b'igihugu cya Afurika y'Epfo. Ikindi nababwira kuri iyi mirwano irimo kubera mu mujyi wa Uvira nuko amagingo ya ibikoresho bikomeye bya
byatangiye gukoreshwa, ibifaru by'abarwanyi b'umutwe wa M23 birimo gukoreshwa, ndetse ngo mu kanya gashize rwose ngo hari bombe zimaze guturikira aha muri uyu mujyi wa Goma, bivugwa yuko ngo zatewe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 biturutse ku bushotoranyi cyangwa se ku gitero bagabweho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ngo bagerageje kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 bakoresheje indege, hanyuma abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bakaza gukoresha bombe mu rwego rwo kugira ngo birwaneho. Ikindi kandi nuko ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bagerageje gukoresha drone bagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23, ariko M23 zirasa ngo zitari izagira umutaru zigeramo. Ibintu rero bikomeye cyane nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko bamaze kurambirwa icyo bise agasuzuguro n'agatobero k'abarwanyi ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma kandi yuko aha mu mujyi wa Uvira ngo hari wazarendo zikomeje kugenda ziteza umutekano mukeya mu baturage, ngo dore yuko zatangiye no kwinjira mu baturage zigenda zifata abagore n'abakobwa ku ngufu, abandi zibiba, abandi zibasahura, ndetse ngo hari bice bimwe na bimwe izi wazarendo zamaze gushingamo bariyeri, umuturage uhageze ngo baramusaka, banamusangana na 200 na 100, no kuvuga igiceri cy'ijana cyangwa se 200, ngo bagahita bayakwaka bakayatwara. Abangaba rero ngo abakomeje kugenda babangamira abaturage. Ibi bikaba byatumye nyuma y'ibitero abarwanyi b'umutwe wa M23 bagabweho mu mujyi wa Goma, nyuma y'ibindi bagabweho ku munsi w'ejo muri Kavumo, nyuma yuko kandi bakomeje kugabwaho ibitero aha mu Minembwe, ndetse kandi bakaba no mu rukerera bongeye kugabwaho ibitero mu birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 bimwe biherereye za Kavivira no mu bindi bice binyuranye bikikije uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'umutwe wa M23 barakaye, ndagira ngo nkubwire yuko magingo ya urugamba rumeze nabi, urugamba rwiriwe uyu munsi, isasu rivuza ubuhuha, ariko magingo yangaya ndagira ngo nkubwire yuko isaha n'isaha dushobora kuza tukubwira ngo umujyi wa Uvira wafashwe wose. Minsi y'ejo bundi nakubwiraga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bari muri uyu mujyi wa Uvira ku kigero cya 60%, ariko ndagira ngo nkubwire yuko magingo yangaya rwose isaha n'isaha wajya kumva ngo uyu mujyi wa Uvira urafashwe wose. Reka rero mbashimire cyane, update z'amakuru twagarukagaho muri aya masaha nahangaha atuzihiniye. Ubwo twizere ko mukomeza kugubwa neza, twizere kandi ko mukomeza kudukurikira. Nshimira uwo yakoze subscribe ku Ibendera TV, ariko nanibutsa nawe utari wayikora guterekaho subscribe yawe, hanyuma mu gihe uterekaho subscribe yawe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita asigne dora notification. Mwese aho muherereye rero mugire ibihe byiza, ariko mugiye munatwandikira mutubwire aho muherereye kugira ngo tujye tubasuhuza. Turabakunda cyane rero, by'umwihariko kandi tunashimira abo tubana mu rubuga cyangwa se muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV. Mwese muri abantu b'abagabo kandi bagaciro kuri twebwe. Mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.